باش بینرن هجا خوشتوی بینرن بادینان ساد بینرن ایوارا بادینان خوش حالین جاره کادیا مهین گشت نفی کدو جبوی پیشکش کردن برنامه هوا ایوارا بادینان بینران وکوی نزانم که اف برنامه روزان انتیت پیشکش کردن ام واروجی دا راد بین میوان داریا کسانه کی ان چند کسانه و اکیل فیری گفتگوی بیدا کردن چه گفتگوی اگریدای به پروژه و یعنی اگریدای به بزن نوزانیاری وی میوانی ما و اوین پروژه میوان بیتن استودیو و پتر خدمت کردن هوای هجا خوشتوی ابرو کامرا بوینه میوانداری ماموستای زور هجا ماموستا مالا احمد ریکانی گوتارخوین و پیشنویش المزگفت جودی الدهوکی بابت می ابرو که آن هیا خودی دی گریدای بیتم و روزن پیروز و روزن رمضان و دی گریدای بیتم تایبت خیر اتمها رمضان دا خیر چتشتا اتمها رمضان دا بوچی مروف یه روزی تایبت ات وی هی دا یه مرده او مردینیه حد بو هنه یعنی جی هماویت یه مرد بیتن صرف کرنا مال و مالیتی دوی مهیدا چه خیر و خیراتک بوی کسی هیا اوی کو وی هیوی دا خیرید کتن خیر دویتن گل کی بیتا کرن کو ببیتا خیر دما مروف خیرید کت دویتن بیجیتن او من خیرک کر یعنی جی دویتن او خیره یا و شرطی بیتن او کس نزانید اف بسیاره چندی بسیارین دین و کیوانه یا خودی دیدگل ماموستای برای سینه گفتگو کرن هینین هجاجی شمپریوان جماره وین سرشاش مدیار هین پیوندی مبکن سبارت بابتی هر پرسیاره ها بی دیتا گنگش کرن ماموستا دست بکی تو گلب خیراتی سرچاوا افرو بو ایوارا بادینا زور سپاس ماموستا ام بحثی هندی بکن که اتمها رمضان دا مروف تایبت مروف روژیگر دبینی بدل بیت یعنی گورانکاری کت کویدید خیر دا گورانکاری کت کویدید مردینی دا یه مرده یه خیرکره یه هاریکاره دل نرم ترو حتی ام بشین گلک وصفین دیل وی مروفی در کون اوی روشی گر اگر چنکو مروف هولتی ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكيد هرتشتكي رب العالمين سلمى في أمتي فرض كري يفرض كري بوهندك حكمتك أتداهي شك تدانينا روجيجي أجن بري خديني يعني فرض كرنا بل هم تشتكي بيني أما مسألة تعبدية عبادتك خديت على سلمى فرض كري بل هل عبادتك خديت على سلمى فرض كري عند حكمة تداهي عندها مفايد تداهي درجة فرض كرنا واجب كرنا كريالي دي درجة مفايد كرياليه كاف كرياله چند يوم مفايه جبري ده كم ببر خدي عندك كريال رب العالمين تفرض كري عندك مثلا واجب عندك سنات عندك كريال رب العالمين سال همي امته تفرض كري معناه مفايه زياده پیغمبر صلوات الله عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس پیغمبر همي کسایی که مرتل بو بله وكان اجود ما يكون في رمضان بله بدل همي هي وقتا هي رمضان ده مرد بو بوشي طبعا في حكمتك وتده هي الله اعلم ايك طبعا اولا بدل همي وقتا مروف حست نخوشيا فقيرت كت اكيد اگه برسينا بيت مروف حست ازارت برسكينا كي برام برتا اجبروي هندي طبعا وقت مروف تهنيد بيتو برسيد بيتو نوها شني مروف بير فقيرت هتبا اما ايك يا دوي طبعا في هي هذا بدل يعني ترسانا خدي تعالى الدف مروي بيداد بيش كمروي جلا كي جريدايا يعني الروجي نوكي تشكري وركوديا هل كري وركودي دي نفيجي كي نفيجا فترة كدي كي بشتينجي دي قطعة بمانة بس الروجي سبيدي حتى مغرب تي جريداي إذا يعني وقت دائما يجريداي بي يعني بدل خدي تعالى البيراته يعني اما هل بينغا وكاتو تو في اكس صحبات قالت ازي بروجي ما دي خانه که بس چوبت خوبینی از پروژیمه دي صحبتك که تبیرات اسناکم از پروژیمه اذا اباها بتر خود تعالى تین تبیر امر وقت بتر خود تعالى اینا بیر امر اكيد بتر مروف دي بلف خیر چیتن و دي خیر کتن زور جانا ما مستا چه پیوندیا مزاختنی یان انفاقه ادگل مها رمضانه چنکو وقتی کو ایکی اف رمضان البيروي بيتنو اف برسا برانبر البيروي بيت اكيد دي مزيخي دي باري مزيخي يعني دي خارني ضد برانبر حتى هر تشتكي كو بيت في بيبي چه پیوندی گالك هي با هر دوكو بله الله تعالى متكتن يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
جاري رب العالمين بيشت من رجاء سر هو فرض كلي هل وكي سر أمتي بليهان فرض بوي لعلكم تتقون طبين أفيلي دي تشب هيوان دي كليدات آية كديد رب العالمين كد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فيلي قلت لعلكم تتقون فيلي رب العالمين متكتن بلفير بحشت هرن يا رب العالمين بو تقوى دينا آماده كري چه پیوندی ویری هيا ویلی رب العالمين مديار که كانت تقوى دين كنا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله ویلی قلتي تقوى اون اوید خير و خيراتات كان مال خود صرف كان تركت خير دا بالفرايه بالطنقاويه وقت مروف روجي قلت وكي بالي نكاج ما بحث كر دي خود تعالى هتا بيرا مروفي وقت خود تعالى هتا بيرا مروفي ولی تقوى چیه وکی عندك علماء بين صدر حسابشتن مخافة الله واجتناب ما لا يرضيه ترسانش خديه ومروف خو بارزيتش ويتشتي يكون رب العالمين برازي نه يجينا رازي ولی وقت بروجي تقوى دف مروفي پیدا بود ترسانا خديه تعالى وفيلي رب العالمين آيات تقولي بحشتي آماده كري بوان كاسا فيلي وقت ترسا خدي تعالى دف مروي پیدا بو عشقا بحشتي وترسانا جهنم مروف مالي خدي كتاخير دوي بحشتي دست خواه بينيتن ودالوي جهنمي بيتا پاراستن زور جانا ما مستا دريجاهيا مها رمضان دان بجين سيه روشانه قالكش حتى بصرمانا وزانا يعني اف سيه روشا دابش كي نقول يتاخيرت فلان وقتي دابكا باشتره يعني بيشن خيرت نيفا مها رمضان دابكا يعني تايبت الديمايا في مهي دابكا باشتره جنابته چد بيشيتن اف كسيكو ما بحث ليكريكو هو صادق خيري كتن اتكيش رجا رمضان دابيت يعني كيش وقت رمضان دابيت هر خير او خيره يعني فرقيا وقتا جيت قالك هيا اكيد اما رمضان همي دست بك حتى ديمايه يا بخيره يا دي او ملوف حالي كاري بود كت خير قال كتن او ديف حاجتويه احتمال السري رمضان محتاج بيت ديمايه رمضان بيجي از ديمايه رمضان باش خير قال كت بلكي حتى هنگي تشتك هاتا دستيد احتمال تو بيجي في سري رمضان از تشتك بدمه احتمال ديمايه رمضان محتاج تر بيت او ديف حاجتويه كچند محتاجه يعني كنجي محتاجه ويقول بمروف خير قال كت والخير وكي خويا طبعا مروف بصرمان مروف خير كر ما مستا دي چاوازاني تن خيرت قال كيف كت قال گرنگك مروف بزاني مروف وقت خير اخو كر دتيكي فعلا محتاج في بالكو تدي درجه كي قوتي قالك محتاجه تخير اخو دوي لي تدي تعدك دير خيرك ديكي هند محتاجنينه الوي محتاج تريت هي مروف سر چه اساس دي زانيت كو اوی هنی گله که محتاج خیرا پویب که بیکو او بیتن درگه مروی بقوتی تو داخازه هندیر کد کو خیره گل بیته کر خودی مثلا کم بزانید يعني اف مروفه چند محتاج نينه هذا طبعا واقعية دي اثبات كده يعني دريكا جيرانا را ريكا هوالا را ريكا كهنا جارا يعني ملامحة إنسان الديار بينكو فعلا أف مروفه آن مروف زانيتن أفي مروفها نساخه که دست دا أفي مروفها يعني بخو آن دبيني أف مروفه بخو مروفه که يعني يدست إيشه وعيال دست دا ومروف زانيت أفي چه مصدرت شرط أولين كو خلق بقاري مرما من يعني كو بدريد مزقفتا كون بين أنا مشين سيواكينا سرخوكو خلق هزر كت أفي بيت أبخو جاريان نه چنكو دوی مهيدا ما مستبب ورشي يعني تايبت جنابت بين بدريد مزقفتا يعني هندك حالت چه بوينه خلقك جيبي زار بيت راستي يعني تو دل خطبه در كبي تو دل نوشة تراويح در كبي وحتى دي ماي بيني خلقك زور بر درگه هاي وكي كوماشي قوتيت مها رمضان دا خلق دل نرم تربيت خلق بتر خيرت باشا تو دي خيرت قال ويكي تو زاني محتاجه يعني جافوي بخو كري عادتك چا ام دي واجك فرق اب خودي اوي نكه خاصتنت كدن اب خو خاصتن شريعه اسلام دا يا جائز نينه الا بو محتاجين نبيت بس افهميجي بيجن ام محتاجين طبعا بيجن ام محتاجين بس انسان كتبيني وقت دوباره وسباله واكو بيجنين هم يعني عادت هروت معناه افا يا بويا عادتك شوله هم شولويه خاصه يعني رب العالمين متكتن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يعني قال يجي من هزت كتكم من خيرت كت ومن جناهت كات خاصة قال دو صنفة قال جنكي
او جنکات گرید و دگل بچیکی بوچی چونکی وقتی مروف مثلا هاریکاریا ویژنکی که مروف تشجیع ویژنکی که اف جناب گریتن اوه یا منهیه آن اف بچیکی هی صوایه اف بچیکی شونده نزانی دیکو بابا اینا دانه بعد اگه مزگفته که اف بچیکی وقتی مروف هاریکاریاویت کتن مروف اف بچیکی فیلیوه دیگه سلوه معظم بیتن اب خو بالعکس اسلام چند نهیل و چند کریه ما مست حدیث های پیغمبر او کسی گریانت کت بی حاجت نه محتاج بیتن رجع قیامت دهت گوشت پریت ویونینه همین عالمك دزانت که اوی گریان آکری و نمحتاجی فش برهنده يعني او خلق خاصة زكاته هكا صدقة تطوع جبت هيش تقدر تشيته بس زكاة چونك زكاة يا محدودة يعني تحديد كري او كاسيت كتود الزكاة ده چنو بي هما يلا اجاره مثلا ايدي بيني هما محل اداده چتا خاري سيدا پارلمان جيران من همشند که من زكاة خود داره آن پاولا اف مروفت بلدگل مزگفتا اند بيجيني نه اوید تو زکات دیه دوید تو بزانی ایکش وان هشت صنفانه اوید قرآن پیروز بحث کری فقیره مسکینه دینداره ها روینگه که پاره و نمانه هندك صنف هشتان يعني نمانه مثلا عبدو او دوید من تأکید کردن که آیا اوش اهل زکاته یا نه بخو وکی مدحکی لیکری یعنی دکا حقیقت وکی کو جناب تا بحث کری سری فرعی دی راحت حتی دیمای کو همی بزانن همی صالا فلان کست خیر داد اما وکی مدحکی بخو لیکری او خیر واسا ما مستواد بیت مدح و خلق لی آگهدار و ابا بی خیره کر و ده همیا سیدا بخو مسئله زکات بلا يعني زکات علماء بيجن بلا باشکرای بیتدان نه که صدقات تطوعه صدقات تطوع هندی برزیو بیتدان باشتله حتی پیغمبر صلی الله علیه و صدقه السر تطفئ غضب الرب يعني صدقه برزیو کرب خود تعالی شتینیتن دیدی بس نسبت الزکات هندی زکات آشکرایی بیتدان بلانه دا عالم شاده بودت که اوی ادا واجبه که بس ان بجینی وقتی و زکات داد حتی آشکرایش دادن دبیتن بسیار کردن نه ما هرچی کسی بیتن وی پاره تو پاره دا بله یعنی هر محتاجه ما مصطفى مروف دما ام بجین تشتکی ادته کی خیره کت کتن چند باشه اف خیره ادجیانا مروفی دا بیتا کرن از ساخم ابروکه از خیری بکم چند باشه یعنی جی وقتی اسمرم ایک وی خیری بکت یعنی جی کس نبیتن وی پاره وی مالی وی ثروت و سامانی بکت خیر چند باشه بساخی آخو مروف خیری بخوب کتن اکید هندی مروف خیری بدستت خوب کت اوه باشتره اگر مروف دست خود نکد جی یا باش او مروف او مالیت بر دست مروفی مروف کتا صدقه جاریه صدقه جاریه چیه؟ يعني آن مروف کتت مشروع که پروژه که دا يعني بشتي مروفي کار بیتا کرن بجا نشته ایلا تو بچی مشروعه که عام بو خلکی که آبا که تو رزه که بو عیال خوبینیه داره خان دکانه که بو وکی چی بیستانه که بینیه داره ریکه که عام چه که اوه تهمی مالیته که تی صرف کری احتمال بهزاره سالا پشتی مروفی يعني استفاده دی پوی کریاره هتا کرن اوه راست پشتی مروف هر اکو بیجی برهم دسته مروفیه فیا باش اوه کریاره وقتی مروف کتن مروف دسته خوب کتن آن وصیت بکتن چونکه اف عیاله ها مروف خو پیلتا پیوی نزان اف عیاله پشتی مروف دیه باش بید آن دیه خراب يعني حتى او مالا دي چهتت نافي مالي دا دي حلال بید دي حرام بید دی مردینیکت آن ناکت یا دی کلیارا مروف خوب کتن ساخی تشتکیدیش استفاده تده سیدایش يعني وقتی مروف کلیارت کت برکت بتت کبیت مالا مروفی من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له رب العالمين بيش كيدي قرار قال خذ تعالى كاتن دفجا بيزيد كم سبحان الله رب العالمين يا حساب قال يعني افتش خيره تتكي كانما وكي دينك تتقال خذ تعالى فيضاعفه له ايت كده رب العالمين امت كاتن مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء او کسی خیرت کتن وکیوی جوتیارت چی دند که گنمی یا داخلی افرسینید 7 گل پیو بین هر گل که 100 دندک تدابن اف گلک با 700 مثلا کسی مال خود کت خیر رب العالمین هو صادق بو پیو اینید یعنی ده هر کم ترنینه اش ده حتی 700 صد رب العالمین دی بو پیو اینیدن یا بشکجی رب العالمین حدیث کادی قدس بشتن انفق عليك تو بدا اجد دامته نينا حديثك قد بيجيتن نينا روجك الملوفي
پلیتن و الا دو ملائکت تنخاره ایکش و ملائکتات بشتن یا ربی او مال خود کت خیر تو ببین یشینه و یا ربی او مال خود نکت خیر تو مالوی بتلفینی و دعایت ملائکت اجت مقبولن بو دلیل نمونه سیدا قال اجا بینی بنا مالك آن مالك يا خاندان هبو الجهك يا مالك آن مرد بو يعني احتمال وارد وانجي محدود بويا آن الجندك جياي يعني ملكية داوي جندي يا محدود بويا بل تشد بيتشاف روجا ميفان في مالك خلاص نبوينا ورب العالمين هل بردست وفلكي يعني دي بيجي هذا بالكيري هذا كيف هاتيه هذا بركات أخذ تعالى يتيدا زور جانه ما مستا ام دي چوا وكين بيجينا خلقي كو وقت لهبيت افمال رب العالمين داده تایبت بو وی سردمی حقیقت بربلا و هیجی کبیت پیش جواد و دی بینی اف مالک گلکی هی خودی دایه کدامل دویه و دی بیشه ده و زحمت آمنه و حدا دیمایی مالک ابرغ و کیم کردید بجین نان شوینی نتنافدا بخودن اف ماله هنی چند بوی حلال وقتی جیران خود راست اب کدامل خوی اینایی بس اوه هجی جیران ته نزیکی ته حتا دیمای چند اوه بوی حلال اوی مالی بخود و جیران برخوه یعنی بجین کسان تین در دور برسینه نان شویجید نافدانینه بخود پیغمبر صلی الله علیه و بیشتن اوی ایمان که درست نینه او کسی بنویتن ته و جیران وی یه برسی بیتن و دزان جیران وی یه برسیه اوه هکه جیران خود جیرانه که بیانیشی بیتن يعني عم بحث جيراني كده هكر او جيران مروفي جيبيد هيش حقه كده جيت كبيت اسم مروفي حق مروفانيه وحق جيرانيه شبلنده يعني دبيتن اف مروفي ي خد تعالى كلام قال كلي دستوي برفرا كلي ها هند جارا وهزلي كاتم ظانيت المسؤولاتيا اف مالها خد تعالى داي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيشتن لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن 40 مروفه که پنگوای نه تهاوتن روز قیامت حتی 4 سیاله نه نکردن ایک سر جحیل نیاوی تا جحیل نیا خوب چه وبرند سر تعمل خوب چه وبرند بلیه سر مالوی تا اف مالل کی و این آیا و تا چه دا صرف کریه اف مال حسابه بلا حساب نه که هم بتهتن و صرف کردن و چه صرف کردن و کیف و ایدی و اینما اف مال امانت خود تعالی به دست مروفی يعني حتى روايتك دي حديث بيشتر رب العالمين هندك ملوفا مال الداتي داوي مال يعني اتخير عبد خد تعالى ده الصرف كانت محتاجة عالمي بيبقاتيني بيشتي اجر افي ملوفي محتاجة خلقي في مال النقاتان رب العالمين داوي مالش دستي في انت دركت دستك جديدة ما شاء الله ما مستم ديفا بيونديا ورگرين وگر نوه تمامي روجين ايوار باش الو روجی الو دنباش باشتر سرچاوید من بسیاره که سیدایی هدی و من هندک دیده کرن زیاد سر آخفنا سیدایی هایی کرم که بیچک دنگی خوب بلند که کرم دار ممنون فرم راستی از حیبه حیبه خیرای او بزیتن او کسی خودی پاره کرین دستی دا و مال کری دستی دا به قیرانی دا هاری کاری فقیر و هجا را بکتن یارا من سیدای او بله خیرت یعنی مروف بتتن مسیحی یا خیراوی تاویا یعنی گلگی ازدیر متمهن یعنی آوارن ام بوید بسرمان جد ام بوان جد دا کتاویا يعني شيبا بوانا جدا زور تمام یا نه زور سپاس بسیارا من یاد دویزی بله بسیارا گیزی ها بسیارا من یاد دوی او کسا يعني هندك بزن هكام رو بسيط عمره وقلنا هاد في قيراني دو بس يعني بي بخوري بس فقيرة بجا كات شوايا هكام رو بي هاي بدو يعني بسيط عمره بجارة جارك نا جارة يتيازي بله ممنون تمام روژین خان زور سپاس دیگه سیپانی تو گیر و بوی کرم که ببوره دیگه سیپانی فرمو باشتر سری من زور سپاس دیگه سیپانی
بخصم سيدي زحمنا بجمعة وضحت بس دنگی دیکا سیپانی گله کیم گهیده من هوالا بجمعة بخصم سيدي زحمة وضحت زحمنا بجمعة كنا بعد جايه مولا ملوي بله وقتنا خوتني السنة جدا يعني كيف ما جت يعني أو جت هتفتح يعني بله هر اوه بوده دیکا سیپانی مثلا سيري مثلا سيري هذا هذا من يذكر في مال أو في فترة من اسیایی که تی گشتم یا دوی استی نگشتم حقیقت يعني مثلا زير من هذا زير من يذكر في مال يعني من يذكر في تتبعه هذه زور سپاس دیکا سیپانی ممنونی تمام ما پیوندی اکا دیه اولا بله ما مصطفى بیتن اف حالتا یه هیل دست معوی کو روشن خان بحث کتن خیر بو خیری کسی مسلمان تایبت کسی آواره ابروکا کو رجاکا زور آواره سرانسری پارزگاه ها دهو که حقیقت وگرتیه دما تو خیرت که گل کسی که غیری مسلمان و تو زانی فعلا اوی کسی بیت ویا بهی کسان هر خدان خیر خویا یان فرقیت دیده هیا خير طبعا اكيد خير التطوع بيتن جائزه تتهر كسكي بس يا زكاة نه زكاة إلا بو سلماني بتشيتن أما إكرابيت خير أكادي بكتش بلي زكاة درست حتى ده تغيري بو آواره كي بتناف كم بكيدا بيتن وحتى دي لي زكاة إلا بو كسي لا زكاة إلا بو كسي مسلمان ما مصطفى روجين خان بيشتن چون عمره وافد بيتا جارا جلكي ودفي ظروف فيجا فيدا وكو خلكي جلك بيت في بارا يعني جارا جلك يجي فلان كسر تشيتا عمره چه باشتره هر بچیت عمره یا وی پاره داده فقیره که باشتره خودی سیدا مثلا نچون عمره ام نابینه کسی بلا بز بچکی عبادته کجش عبادت تیر نبویه و مرف نظاني جي آي أو عمرها تشو أف عمرها جي هاتا قبيل كده أنها هاتا قبيل كده حتى كان بيجني ولا بس بلا نشي تبا يادي أو خير وخيرات عمره ده مثلا تينا كده إنه مثلا نفيجه بسطح هزار نفيجه أبى تشتش في التعويض ما كده بس أم بيجي نبي برادري أبي كنت جالك تشت عمره يعني كان تشت عمره بلا فقير وشش بيه نكاتن يعني بلا واجب كاتو بلا واجب كات أكيد أو كسيكو أو يعني جالك تشت عمره أو بيتشبويا أو بيتشبويا وقت بيتشبويا بتش قيدية بلا بتشت عمره تخوجي بس بلا توريد جبير نكات يفقيري أكيد زور باشه ما مصدق به هر دو پیوندی شوردی باب شیرینی افار باش السلام عليكم سيدا علیکم السلام و رحمت الله دنگ باب شیرینی گلکی سرچاوید من ممنونیت ام باب شیرینی سيدا ما سيارك هي تقريبا مبلغ بله سيدا ما مبلغ 4 مليون المال هي او دين من المال هي بله ريزيكي 3 مليون كايجي المال كابجا زكاتي ثابت انا بس سبب السياره ما بو وافراد بدين الحكومه تيجي زكاتي ثابت انا سيدا دولار رو كربا ممنونیت خير الله فيك ان شاء الله خودش ترازی بی زور زور سپاس سیپلت گلمه سیپل ایوار باش سیپل ایوار باش الو السلام عليكم علیکم السلام سرچاوید من جاني باشي سيدة سرچاوید من هوالا و چند تلفن هاتن همین دنگ درست نهایده من يعني نظام شوال دنگي مات سيدة بله بله تيت فرمو ما دخازية كاش سيدة يعني فرمو ما زيت يعني كو بيجي خشكامن قلت اسكا كو بوداناي بله بيجا تشربيتن وزيو بگيري كاروجانا جريتن درست عمري 16 سالة قلت چیزکه بيفانيه شنيكو يعني ايكو بودانا يا فصالة كا ايكو بو كري بله و دکتر چت بيجني والله الدكتور بين الدرست بيجا ما قلت سيرا مالايش كان كو مالا بله ممنونی تماسی پل زور زور سپاس روشات ایوار باش روشات داخل يعني روشات ایوار باش الو روشات باش باشتر سری من روشات ایوار باش هبالان دنک نهایده من روشات ایوار باش الو الو زور سپاس اولا از هست کم این علاجه که دنگی بکن بوی که دا
تمامی بدینه برنامه خو ما مستند دیگه سیپانی بحث کن دیگه سیپانی بحثی هندی کرد کو خاص خازو کل بردرگه ها ما برنامه ایدا بحث کر حقیقت لی ویارون کرنه که جناب تبدت سر تیتا بدرگه و خاص خازو که تا آخر حجی خو رزیل کریه کو تشتکی بدنی و تایبت جی مروفی گلک دنه سین دا ما مستا عندي سین دکی دتا برتا جرفه كيف مروفي كبيت حقيقة وقتي او سين دتي تجوهيته مروف شبكة في هذه حالتي ما كسيد يعني إكهاتا بردرجة مروف خاص نتكاتن على الأقل كم مروف تشتري دار كأنها دار رب العالمين كي وأما السائلة فلا تنهر يعني مروف باش فنبتين هيك يعني أو بتكو حسنا كتشجيعي بكتبو في عندي أسلوبك جاني راحات يعني ديف اكو بيجت مستوي زور بيت ولی هات كما مستعمل قال ناخبيت يعني خدان قال ناخبيت كما اهمال كات يعني من اسلوبك جان يعني بيجت ان انتو جنكي مثلا چنا بالجري وكي نصيحات ام بتشيكا مثلا اما وكي مثلا عندك باش وبرنا ادي اما چنا بيدن زور جان ما مستباب شيرين بيجيتن تقريبا 4 حتى 5 مليون مهنه اللي 3 مليوني واجي از دين دارم زکات بدم یا نه او پاره ما او مال دف حکمتی زکات لید کبیت یا نه ویگا ویکود بیشنی پاشکوته ناوکی وصار زکات لوید کبیت یا نه حقیقت بیتن افهم بیت گلک جه جدل ناف خلکی دا اوی بردستی حاضر دی زکات لیدت ویدت 4 میلیون کا 5 چند بله او چه علاقت الدين بين اوی دی اوی دف حکمتی نوکه اوی وکی نوعی دینیه كمل بقى دينك دف إيه كبيتن دينك هي وقتی هات هنگی دیدن دين وقتی هات هنگی دتن وقتی اف پارجهات حکمت دوی گوز کاتا ویدن زور جانه ما مستا سیپل بحثی خوشگاه خود کرد بیشتن گل چیز که ببینه هر چند دیری بابت محل هر تلفن کرد بو امی برسه ببو سردین گل چیز که ببینه و ایک بو چی کر یا لینوش دار بجیتن کشین هکت روشی بگریش اما 16 سالی اما کی دکتوری گوتی دی روشی گیری طبعا شرعا فيت او روجيه بجريتن هنجي درست شرعا او روجيه بخوت وكي الدكتور بجيتن خطر سل جياناته فيت ويدمي او روجيه بله عندي ايشات زيادته لكت عندي تاخير كتن اما هيك دكتور قلت بيت تاش مشكله نيا بچنا بيت روجيه زور چنه ما مستما بحث خيري كر حتى في قافي وكا خير تشي او چوادي مروف خيري دتن هكرم بحث هندي بكين الاخرتي رب العالمين چه تشتي دتوي كسي او كسي خيريت كد رب العالمين اول كيش درجة رحمة يا بحشتي يا باشي راد قريتن او كسي كو خيريت كد ومرد بيتن مها رمضان دا يانجي الدرجة يا جياني خدا او مالك ورب العالمين امانت كريا ناف دسي دا او جي وصاف نافقي جاري امده دو آيات اي نبي را خدا بزاني كا چند مهمة وحديثة في عمبري صلى الله عليه وسلم اولا رب العالمين امرت كتن وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين رب العالمين بيشتن مالي خوب كخير بريكم مرن سرتدابيت وباشيشيني تو بيجي يا ربي هكذا أزجع أكاد الزفرة ما بيجا فأصدق ده أزقل خير كم معناه هو صديار بكو يعني الصدقة دي برافانيا مروف جلك بهتا كرن جميعك مهمة كمروف بقرطال ببيت وحديثك في عمبات بيشتن يعني رجع محشر صدقة مروف دي بتسيبها كندا والسلام مروف وأو كسي صداقات كت خير دادن إكشوان كسي أو حفظ صنفت رب العالمين داتا بن سيبرا رحمة خو يعني رجع كوتش سيبنا بن محشر بس سيبا أو سيبا نبي رب العالمين تشيكلي إكشوان حفظ صنفا أو يكو خيرت كت صداقات كتن بس بإخلاص بخود تعالى طبعا حديث كده هي پیغمبر صلی الله علیه و آله مروف مرد ينزيكا خديه ينزيكا خلقيه ينزيكا بحشت دير الجهنم آيات كده رب العالمين بحس كد بما اف مروف تشنا جهنمه السياد اللي هي تاكلن هم بوچي هاتنا جهنمه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين شما نوشتات كد وما هاري فقيرانت كش خود چند مهمه يعني هاریکاری کردنا یا فقير حديثه که پیغمبر صلی الله علیه و آله افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام سلام كسر خلق طبعا سلامه اسلامت كده معنى خويا هي
وقتی بیجی سلام که نه ما سلام علیکم ایوال باش و صباح الخیر و ادی وقتی اسلام بیشتن تو بیجی السلام علیکم اوه معنا خویه وقتی تو بیجی السلام علیکم یعنی امناتی سلتبیت خلاص نب ازمان خوب ندست خو اوه متعهد داتا الزليل قلتنا كم افشو السلامه بشتو اطعموا الطعام خارني بده وصلوا بالليل والناس نيام والشبه جرابا نفيجا بك وقت خلك تخل تدخل الجنة بسلام هما بإمناتي بسلامتي دي چيا بحش تاخذ تعالى زور جان ما مصادي باهر دو کاشور که این فکر نوه تمامی از باری ما دیگه هجاری دیل ما الو ایوار باش دیگه هجاری ایوار باشی چانی برا باشی سرچاوید من دست باشی برنامه داد کم خیرات نامی وانه تجید کم ممنونیت اما من دو بسیاری تنش سیدای کرم که یا ایکی دیگه من فکری یا بسیاری درج یا نسا خجی اری باشه کفارت دوی کده چهار بیتو دید شدن و یا دوی جه اگر از زدان خوب این مداری کده رو جامی تبید آنم بله ممنونیت اما دیگه هجاری ممنونیت اما کاک محمد ایوار باش ایوار باش باشید سرچاوید سری من زور زور سپاس فرمو کاک محمد والله کار باش مانیا بس والله کار اگر یک ثانی و عدالتی هبی لکردستان کس برسی نابی اگر وچی زمان امام عمر بی کس برسی نابی اگر یک ثانی هبی کس حقیق کس نخوا کس پیویسی بخیر نیا بله سوالش مال ماموستا هیا بله كابرا شيء اسلام انسان شيء اسلام لقى اسلام شيء يزيدي هادو محتاجا يعني هادو قلسينا خير بشي هيان خير ترى يعني باسلامك خير ترى بيزيد يكا انسان خير بك بله زور ممنون ممنونی تمام کاک محمد زور زور سپاس دیگه محمدی شی ورگین دیگه محمدی ایوار باش ایواری باش سرچاوید من چانی باشی سرسری من فرمو من بسیار قاهری سیده فرمو دیگه محمدی بسیار آمده که مرو بزکات آن صدرت خود تزده بابت خود بیر یعنی ما کنن بتاره نتنینه درسته؟ فطره و زکات بله ممنونیت اما خوش بسیاره زور ممنون ما پیوندی اکادی های حوالان سولین ایوار باش الو کرم که سولین براتان باقی سرچاوید من زور سپاس فرمو برام مقصیاره که بو سرچاوا فرمو برا ویگاوه مثلا بکاس خلاقیت کن و بسنگ طاعت و عبادتی جد کن کنه چه بوزر در نکرد طاعت آن هم هر در نکرد چتکن دوباره که مثلا زنگه که ظلمک خلاقیت کن خلاتیت کد و پشتی طاعت و عبادتی جد کن که چه بوزر در نکرد آن هم هر در نکرد بله او رمضان دا تایبت نه بری رمضانه بله رمضانه زور سپاس بوده ممنونی تمام دیگه برایزی دیدیم و هیچ پیوندی بیت حوالا دیگه برایزی فرمون سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله و برکات فرمون از خیراتنا سیدای بکن ممنونی تمام من بسیار شبان کرم که نگوتی زکات کادی سرخواهش نکنه زکات چاوا دیگه برایزی هکر دیگه برایزی کرده و هم دیور گرین کشن آبید زور سپاس چونکه ما نشیا درستاهی پیوندیات برگرین از باوری ما دیگه هجاری تقریبا ما بحث جیکی دید بیشتن دیگه من سکریاله کفارتاوی دی چا بیدن ما مصابهو روجيتوي بله او فدیه لجنه فتوى تحدید کرد بله اگر پاره بدهتن 3000 پیش هر روزه که اگر خارنجی بدهتن مثلا برنج بیتن تشتی اوسانه 2 کیلو نیوا کمتر نبیتن حتی 3 کیلو پیش هر روزه که و دی ماه رمضان دهتن بله ددانی بین تدری دی روجی کبیتن یان دی روجی کم بیتن یان هیچ کشنینه چون ایشانه چه تأثیرنا بس بلا محالب كت يعني هندي جيبتن خوين نداعيت اللهم اك بحمد هيك تخرج تأثير زوجنا كاك محمد بيشتن هكر يكساني هبيتن خلق برسينا بيتن يعني دي آرامي هبيتن وهمي زق دي تير بنو دست بردرگه ها نابنو بدريت مزگفتا خلق نابن كتب بيني وزارو كاتو نابيني ستوی خو خار کریه ویری و توزانی افه برسیه و چه دست داهینه دی بابا افه فره کری افه بو چونایی بو لید بیشتن بسیار اکد بیشتن دو کساتو بینی هر دوک محتاجن ایک بسرمانه ایک غیری بسرمانه هر دو بشی صادش صاده محتاجن
ومن محتاجيك من در حق ايكي داهي از چه بكم دمكي بخشيت كحاجة بشيت بكتا دو يعني محتاج هذوك دو باش شارع على خير اي انا شيطان طبعا انسانك هي سي حق تسامر انسانك هي دو حق تسامر انسانك هي حق تسامر انسانك هي نمرو في مروفيا نمسلمانه انسانه حق انسانك يسامر في انسانك هي مسلمانه ونمرو في مروفيا دو حق تسامر في انسانك هي مسلمانه ومروفيا مروفيا وانسانه جي سي حق تسامر أبي هني دو حقيقة سل أبي حقيقة سل بله زور جان أبيتن وكي قلتي عدالة دويري دبكتن ما مستا ديكا محمدي از باور هما اف بسيارة قلع جراد جهي تايد وكي جنابي تمام مستاين آهينيشيد بيشتن ديكو بابت مبتنينة وقصير حالا دي چه بيتن يعني بيشين باشا يعني خرابة هكر اس فترة وزكاة خوب دامي أمي بيشين قشتي فترة وزكاة بوكيت كيفن ما مستا دي بابجي شيم دانا مروفي كوري كچه یان کور هر واسا و بروفاشی اصل بو فرع بو اصل چنابی دیبا بو عیال بو دیبا بو چنابی فتره و زکات ده فتره و زکات ایک حکمه طبعا وقتی بیشین عیال نویجی حساب عیال نبس نویت کره طبعا اوا ایک حکمه اللهم الا علماء بیشین حالتك نبیتن اگه مثلا باب مروی یه دیندار بید چه دیبید و زکات بدایب انیتا دینداریه نب انیتا فقیریه انیتا فقیریه چنا بید چون که وقتی او فقیر بید گشت درجه به هندی که تو زکات لبده سلمروی واجد بیت نفقاوی بس او بابا ده چاوی دینی ده تمام مستوی بیره یعنی اوه که دیندار بیتن معنا چید بیده مروف پیش دینیوی وبدد اما مروف نده تاوی بدین ده زکات ده وجه او ده دین خودتن او ده زکات ده بابی چید بی زکات ده بابای خون نه یعنی بابا مروف دین داره زکات چید بی مروف دته او چی دین خوب داتن بس حکایه دیندار نبیتن بس یه فقیره به دست تنگه چنا بی تو زکات بدهی و اینما سات واجبت و خدان کی زور جان هجیک فرقیه که مازن هکر مروف هزار هولا بتدافع ام دی دیکا برایزی ورگینه و چنگو پیوندی مکرو قد بو دیکا برایزی دی مایک پیوندی فرمو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بشك دنگی بلند کن من الشركة أبو ما قلت إجبار زيرة من 400 غرام الزيرة كين. بله. ما قلت قادي الزكاة سركابيت يانا. اونیت تو که برخو یان همال مال دانایینه همال دانایینه برام تبو هندی کرینه کوب دانیا مال حکت پیدوی بویان جیبو اواتت که برخو چنگو ما مصادی بسیاری هر مکد همال دانایینه یعنی تکرینه کتب دانیت مال و یان جی تکرینه حکت ویاده که برخو ده پیوچ بله که من زیاده کمه برخو زور بس یعنی اول ساله که کمونه کدی برخو زور جانه زور سپاس بوده کشه اینه برادره که دیشی سرهلیه دیورگرین ایوار باش من از آنی کی بو؟ باب ایوبی فرمو باب ایوبی فرمو السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله سلام من بوانتت که زور سپاس ما مصطفى فرمو نه بسیاره که بود بله مگوتی رای زیاده حالت مروی تشتهی که زکات لید کبیدن بس مروی پاره نه که زکات داد کدید تشتهی گلوبل هی اصلا گلک دکان داره تشتهی بس تشتوی داشت و نصاب زکاتش یا تشتوی دهی هلی اول زیر وقتی داد زور جان قرضک بی سر بو وقتا که دیدد کلشال زور جان زور سپاس بوده باب ایوبی ممنونت اینه ما مستا اندش سولینی دست بگینه بیشتن کسان هنه یعنی کفنت گونه هیدا جن و ظلامن لی پشتی هنگی عبادت دیشید کرن و ناف خلکی جیتین و چون هر وکیش چه نبوی عبادت و چا مقبوله انتشین اف مروه اکش دوسته آن عبادت نگهشتیه آن اوی انسان ایمانکا هی ایمانکا ضعیف چکه هنده که ایمانه که کتاب العقاید بحث کن ایمان زیادت بیتو کین بیتن یعنی وکی وگوه جهازه که تتا شحن کلن قال انجرا دبینی شحنوی یا قوته ها من در جاجی شحنوی قال لك مدبيتن هما كار بناهتا كلن انسان جو وصا ايمانا مروف مؤمن هند جاره ايمانا وي وصا يزوله ابد تشتكي 5 سال ناكت اداتنا واجبنا خلت انسان که ایمان هی بس ایمان که وصا ضعیفه اف ایمانوی وی دفعناکت وی ناپالدت نو منعناکتش خلت که طبعا اذن بیج نوان مروتنه بلا تقوى خود تعالى بكن دجاره هزرا خو بكتن صباحي رب العالمين
هكا أو بيجتين كاس منا بينت رب العالمين بينت مرنجي الهميد اشتي يعني متشتكي نيزك ترى أفمر بكيد بيجيت وقت لا سمح الله وقت وفعل خلد ويقوينا مريتن أبا طبعا إنسان سرچت مريتن قيامته السلوي رابطة وحديث صحيح بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. طبعا وقت انسان حاشد كبيت فعلا خراب دا انا دي اتوي لحظه دا ايمان لا شمر بيدا نامينيت ايمان لا شمر بيدرت كبيت وكي شمس وكي عبرك عند سلام ربي حتى انسان شوان فعلا خلاص بشني جرك زي كي دي بيجيت انسان توان لحظه دا نامريت كان توصل ملنا كان شو وصل صباحي افمر بمر لا هزر أخو من بكات هزر أخو جهنم بكات هزر أخو يعني جاجا سردانا قبرا بكاتن دبت أجر بلا حوالينيا مروفيت باش بكات شو كي جالا جارا حوالي خراب والمروفيت كاتن مروف ثبات خراجت ننا كاتن دي خوف أجريت بشتينج جارا كويدي شيء خلاتي كاتن زورجان ما مستا ديكا بريزي بيشتن 400 غرام زيارة منتين يداناينه هكرم بي بي هبو ازت كان برخو هكرنا الداناينه بيشتن افا صالة كجيت مال با لي او زيارة او نيت كرنا برخو انا او وكيكو قالك ام بيجين كرن كاليرنا نظام سنة ديكري داني تمال بو بنحلية يعني او تشاكية جنكية افا مسألة خلافية علماء عندك علماء بيجين دي زكاة اللي داتن اكاش يعني جاش تاني صابة عندك علماء جد بيجين هكر او بيتن كاربينيتن بس كاربينيتن وحدك معقول بيتن اگر زکات لینا داجی چنینه بس هکه اب کار بینید بله اگر نیت داشتین که او بیت اف مال هنه اف زیر هنه دا مال که خزن کلی هبیت هک او که محتاج بیت آنجی ببیت عدد کمیه که زیده حد مثلا داشتین که تو اکیوی همیا 200 غرامته او رابط 400 و 600 و هدیا يعني عرفت در بخیتن همه علما متفقن به زکات شوی زیری بیت ادان زور جانه بابا أيوبي بحسين يتقد بيشتن هكر مروفي كالوبال هبن كو كالوبال أو نيت كو زكاة ليت كبيت ليتا بارانين زكاة أوي كالوبالي بدي نمونا ماركتك تايا هي جالك مازن جهة كي بازرگاهي تايا هي جالك مازن تشتيتي و تشتا همي پاره همي پاره تايكري لي أبرو كان نابي تا پاره كو تو زكاة الوي مالي بدي أس چبكم أو دين الدفمن أوي تشتي بكات الزكاة چبكات او دوي تشتي جرد كت تخمين كاتن تخمين طبعا جرد كنجي وكي ماركت بزحمت بيت بسكيت عليك دي تقدير كاتن كبار چند في ماركت ويا او بيشتي هنگي دي تقدير كات كو زكاتوي بوهنده وقتی که پاره بر دست نبن زکات بدد بس دي سرخو حساب كات دين هر گاوه که پاره هات دست دي پاره دتن اوه پاره زکات اوه بری نوکه سروی بجو کنگی هاتا دسته اوی گاوه أذروك صباحيان حتى أم بيجين بيتنازيكي صالكي زور جانا ما مصطفى من بحثي هندي كركو مروف فيتن خيري بكت ليه هندك مروف جهانا ما مصطفى وكي أم كردي بيجين دست برداينه چه هاتا دستي وصد چي ديماي دي ساكي چه نمال بردستی و گلک جي تيت و گلک جي چيتن اف مروفا خير بوي ودكت اف مروفا قلنا بوي ودكت اف مروفا دي تشاوا ريكو بيك بي درس بي توكي كو جنابتا بحث كري كو بنا او مروفا ابن كو رب العالمين و پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم بحث لكري رب العالمين بو هرچ تكي ميزانك دانا ميزانك گلك راست درست عادل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط بلا تو أنا بدستي قرتي بيتن تشخش دستي ندر كبير والنشوان كصابيجي دستي خهولي بكيات شد دستي تدانا ميت رب العالمين مدحت وادكي والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما رب العالمين مدحت وان كسات أبي مالك وقت كتخير نا إسراف بكياتن نا بجوا الصانيجي كهما تخيجينا در كبيتن يعني بحدك معقول يعني خير يجي بكتن بس قال يجرب نوفي مردينية وبنوفي ايدي وفجأة تشبخونا هيليتن من أبي رب العالمين أملك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا فجد له ما ينتهي تكرين دي من يمعتين لا وإنما يباش أما تشمكي دي تحدي إسرافي ده حد تشتكي يعني حدود بوليتن تجاوز الحد دي كفيتا بن
دیا إسرافه ورب العالمين ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا بجا هما مال خو بافتن وبيدي وها فاش كيف ولو تبذير يعني بتجبو بويسر في أوامر صارت كتشتكي نحلال ده بس حتى إسراف جي طبعا حتى تشتكي حلال جي خار نفيك بيد رابين خار سفرة كدانين يعني احتمال ربع تشتينه تخار يعني انها بين تایبت نهار رمضان دما مستا یعنی کابرا دی چیت روین تخار سر خار ندیبین 4-5 نوعیت خار ناید بری تو زانی جی اوه همینای تخارن تو زانی نیو کوی کاده تخارن نه صبح جی پروژینه کس نی نویدشتی خود جیرانه تا جی هر واسا چند باشه کو مروف ام بیجین آبوریت و چند داب کرد او تمام دم دا خار نک بلا هبید بوشی دی دو هبن یان دی سی هبن یان دی 4 هبن یان هکر هبن جی معقول بن او بن کتب بخوی خلاص کی پیغمبر صلوات خدا سر بن اخ نکا گلک جان بیشتن خارنا دویا تیرا سیاه خارنا ایکی تیرا دو هیا دو تیرا سیاه یا سیاه تیرا 4 هیا یعنی بیجی وکی تو خارنه چیت که این 2 نفر بن حساب خارنا ایکی بگه که این 3 بن حساب خارنا 2 بگه بس ام بالعکس هکی هم 2 نفر بین حسابا 5 نفر آکن هکی هم 5 نفر بین حسابا 15 نفر آکن شفنندی بر خود همی تشتکی اف مشاکلت ام تكفنت ده همي چه چكي ام مخالفيت كنجل و توصيه وتوجيه وامر خدا تعالى سلمك زورجان ما مستا اوه همي از بسياره دي مهل جنابتكم اوه همي سركي بيت ويا اوه ناما اوه پیوا اوه بوچونا بگهين تخلكي ما مستای آینی بدرجه ایک چند اوه کویت سر ملی وکو این جنابته و اواتش تاب گهین نخلکی و خلق گهداری لبکت تایبت ات روژین اینی دا چنکو خلقی ما گلک قصدامز گفتید کد بو ادا کرن یا نبیجا اینی نبیجا خود بی چند اوه گرنگ بیتا گوتن اكيد ابا اركي ما مستاي اركي وهركي مهمه طبعا چمكي جالك مروتي وقت تو تشتي بود بيجي ضرره وفايده اكيد او قلت احتمال يقول لنا ابويا وكيف يقول مروفه كي هي مال دستا مدينه ناكت وكتو فان حديثه بود بيجي وصد صدى رب العالمين يقول تبدل فكت ونمونه وقعتيني اكيد بتبحال ذلك ابا مردينيه بكت انسان كي اسرافت كت وهزت كت كو ابا مردينيه وباشا وكي ما مستوى آيني وان آياتا بود بيجيتن وفان حديثة بود بيجيتن وأفش تجاوز الحد وده بتا إسراف ورب العالمين حش إسراف ناكتن أكيد أفد دستخو ويجريد احتمال إنسان كي هزل كتن مام چه علاقة بجيران يعني جيران وقت مثلا أب حديثة بود هنا قوتين يعني إيمانك درسنا ويبنفيت وجيران ويبرسي بيتن ومصانت يبرسيه أفت هنهمي ده بنا بالدل چمكي أف خاصة أف مروي يا إيمان دار يعني أفا إيك بس أركا كسر ملت ما مستوى أركا دوية سر ملت إعلامية زوج ركا جهاندني طبعا همي إنسان همي مروفناه ناخد به همي كسكناه تاخد به كو أفتش تقول ببيت احتمال ما مستوى كل مزجفتك في صحبتك كات احتمال ما مستوى كل مزجفتك هذه في صحبتك ناكتن هذه بس أتركا ما مستوى وتركا ما مستوى مدرسة طبعا أفجي جلكا مهمة وتركا دزجات إعلامي اف توعية خلقي به تكلن اكيد چمكي فيغو في ام اسرافك كان اسرافك زيد حد يعني احتمال اف مصرف فيغو في امكن يعني احتمال يعني انا كربع في مصرف بيتكلن حاجات في خلقي دجي بقتن بس واسرافك بمعناه يعني بله ما مستعد دائما برف دیماهی کات زور سپاس بر جناب تکوت میفهم بوی گل من رینشتن گلتا جه سرفرازیه زور سپاس بله بینرین هجاب خوشتوی به چندی هم گشت دیماهی که خلق ابروکه یا برنامه هوا ایوار بادینان حتی مهینو خلق کادیش وی برنامه گهینه کدو جیر چاف دیریا خدای مازن داوم خاطره